Abakurikiye TSG Online TV ndabasuhuje. Uranium yifashishwa cyane mu gutunganya ingufu za nucleaire, izwiho gukorwamo ibiturika bikabije ubukana kandi bifite ubushobozi bwo kurimbura icyitwa ikinyabuzima cyose kiri kuri isi dutuye, ibizwi nka nuclear weapons. Tugerageje gusobanura mu Kinyarwanda twavuga ko ari ibitwaro by'uburozi bitewe n'ingaruka bigira ku bintu bihuye nabyo. Izi ntwaro zitandukanye n'izindi dusanzwe tuzi cyane. Iyo zirashwe cyangwa zituritse zangiza ibintu biri hafi. Nyuma yaho ibi bisasu bituritse kandi bihasiga ubumara ku buryo na nyuma yo guturika aho byatewe habatagituwe n'ibinyabuzima. Ubusanzwe ubu butare buva mu birombe byihariye kandi bitari byinshi ku isi, ariko biba birinzwe cyane ku buryo nta wapfa kubivogera, dore ko aho biri hafatwa nk'abumbatiye ubukungu butagira ingano. Uranium ishobora kuboneka ku kigero gito mu mabuye asanzwe acukurwa y'agaciro nka gasegereti, koruta ndetse na wolfram. Ku isi yose kumva ko hari igihugu muri bimwe bitunze intwaro za kirimbuzi kivuga ko kigiye guturitsa kimwe muri cyo, isi yose irahaguruka ndetse ibihugu by'ibihangange bikamagana bishikamye ahavuye icyo gitekerezo. Kuri iki usanga impamvu nyamukuru ituma ibihugu byose bititizwa n'iturika ry'ibi bitwaro ari uko bimwe muri byo byakoze intwaro nk'izi zifite ubushobozi bwo kurimbura umugabane wose mu kanya nk'ako guhumbya. Yewe kugeza ubu hari n'abadatinya kwigamba ko bashobora gusenya cyangwa se kurimbura isi yose bakoresheje ibyo bitwaro kirimbuzi. Urugero rw'ibimvuga ni igisasu cya mbere gikomeye cyaturikijwe n'Abarusiya cyo mu bwoko bwa hydrogen bomb cyateye umutingito ku isi hose mu mwaka w'1961. Icyo gihe ubumwe bw'Abasoviyete bwakise Tsar bomba, bivuga igisasu gikuriye ibindi. Cyakora kugeza ubu hamaze gukorwa ibindi bigikubye inshuro nyinshi mu bushobozi n'ubukana mu kurimbura. Uko ibihugu ku isi bigenda bigira ibisasu bya kirimbuzi byinshi kandi biri ku rwego rwo hejuru, ni nako byizera kugira ubudahangarwa ku ruhando mpuzamahanga no kwizera bidasubirwaho ubuhangange bifite mu bijyanye n'ingufu za gisirikare zizwiho kurinda ubusugire bw'ibihugu. Iyi nayo ngingo nyamukuru twavuga ko yakururiye Uburusiya gusuka ibisasu ku muturanyi wayo Ukraine, batifuza ko yinjira mu muryango wa OTAN washoboraga kuyiha ijambo mu gihugu cy'igihangange nk'Uburusiya, ndetse bigaha icyuho cyangwa inzira ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa kugaragaza agati Uburusiya nabwo bwihagazeho kuri izi ngufu binyuze muri Ukraine isanzwe itavuga rumwe n'umuturanyi wayo Uburusiya, ahubwo igafungurira amarembo ku munyamerika. Ubusanzwe ibihugu bigize umuryango wa OTAN habamo gahunda yitwa nuclear sharing, aho ibihugu bidafite ibitwaro by'uburozi bishobora kubikira ibi bifite, nubwo bwose bidashoboka kubikoresha igihugu bibikiye kitabizi. Urugero ni nk'Ububiligi, Ubudage, Ubuholandi na Turikiya bibikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika izi ntwaro z'uburozi, nubwo rwose batazikoresha Amerika itabyemeye. Mu kurinda igitinyiro cyayo rero, Uburusiya ntibushobora guha icyuho uwo bahanganye bituma ifata icyemezo cyo kwigarurira Ukraine, kabone nubwo bitaba binyuze mu mucyo. Twikomereza ingingo yacu y'ubutare bwa uranium ikorwamo ibisasu bya kirimbuzi. Kugeza ubu ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi nuclear weapons ku giti cyabyo ni Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Amajyaruguru, Ubuhinde, Israel na Pakistan. Nubwo bimeze bitya, Amerika isa n'ishaka kwigira umupolisi w'ibindi bihugu bitunze izi ntwaro kirimbuzi, yivuga ko hagomba kubaho uburyo bumwe bwo kubirindira mu bubiko bwabyo ndetse bigakorwa ku kigero cyumvikanyweho. Urugero ni nk'aho gusiga irangi igisasu cya kirimbuzi nabyo bifite uburyo byemeranyijwe n'amahanga bikorwamo, bivuze ko atari ugupfa gusiga irangi uko wiboneye. Nubwo Amerika icungira hafi ibi bisasu byayo, ariko mu mwaka w'1961 byarahanutse mu ndege byitura hasi muri Carolina y'Amajyaruguru, ariko kubw'Imana ntihagira igiturika. Mu mwaka w'1979 kimwe muri ibi bisasu cyaturikiye mu nyanja y'Abahinde, ariko na n'ubu nta gihugu kizwi kuba aricyo cyateye iki gisasu. Mu 1961 kandi umuganga witwa Dr. Louis Leys yakoze ubushakashatsi ku menyo n'amagufa y'abana bato, asanga nyuma y'imyaka 16 gusa ingaruka z'ibi bisasu ziba zikigaragara mu magufa n'amenyo y'abana. Abantu babaga mu kirwa cya Bikini Atoll hageragerejwe igisasu cy'uburozi, na n'ubu leta iracyishyura amafaranga yo kwita ku buzima bw'aba baturage.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri igeragezwa ry'ibi bisasu ryatumye ikirere cyaho byageragerejwe gihinduka ubururu n'icyatsi gusa. Hagendewe kuri formule ya Albert Einstein yitwa E=mc igaragaza imbaraga zishobora gutangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe buri garama ryacyo ryaba ryahinduwemo imbaraga. Iyi formule yerekana ko byasaba amagarama 0.7 ya uranium gusa kugira ngo haboneke ingufu zingana n'iz'igisasu atomike cyatewe i Hiroshima. Nubwo ibi bisasu biteye ubwoba ku bukana bwabyo ndetse bikaba bibumbatiye ingaruka nyinshi mbi ku muntu n'ibindi binyabuzima, ibihugu birimo Korea ya ruguru bikomeje kugerageza ibitwaro byo muri ubu bwoko cyane mu nyanja y'Abahinde. Iki gihugu kandi n'ibindi by'ibihangange twagarutseho haruguru bikomeje gukora ibitwaro nk'ibi, yewe buri gihugu kiba giharanira gukora igitwaro kinini gifite ubukana buri hejuru kurusha ibindi byose bimaze gukorwa. Aba baramananira gukora ibisasu kirimbuzi ku bwinshi kandi bagahozaho, ariko nabo bazi neza kaga bishobora gukururira ikiremwa muntu. Ariko kandi ibi bakora twakwita nko kwicukurira imva bikorwa hifashishijwe ibinyabutabire karemano. Abakozi ba Manhattan Project, umushinga wa mbere wo gukora ibi bisasu, bari bafite ubwoba ko rimwe igisasu cyazatuma umwuka duhumeka uhinduka umuriro maze imperuka ikaba irabaye. Aba ntibagiye kure y'abagendera ku myemerere y'amadini n'abakoresha Bibiliya, nabo bahamya ko ibitwaro bya kirimbuzi bizagera igihe bigaturitswa n'aba babikora maze bigakurura akaga gashobora no kugeza ku mperuka y'isi. Ababitwara muri uwo mujyo kandi bashimangira ko icyo ari cyo gihe ngo isi yategereje kiyerekeze ku ndunduro, bakurikije uburyo bimwe muri ibi bihugu by'ibihangange biri kwigamba gukoresha ibyo bitwaro bya kirimbuzi igihe icyo ari cyo cyose. Imboni z'abakurikiza amahame ya Bibiliya zerekeza uyu mugambi ku ntambara ya Armageddon, yerekeza ku ntambara ya nyuma izaba hagati y'ubutegetsi bw'abantu n'Imana. Bavuga ko no muri iki gihe ubwo butegetsi bw'abantu n'ababushyigikiye barwanya Imana mu buryo bw'uko banga kugandukira ubutegetsi bwayo. Ngo iyi ntambara ya Armageddon izavanaho burundu ubutegetsi bw'abantu. Ijambo Armageddon riboneka inshuro imwe gusa muri Bibiliya, mu byahishuwe 16 umurongo wa 16. Igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza mu buryo bw'ubuhanuzi ko abami bo mu isi yose ituwe bazahurira ahantu hitwa Armageddon, ijambo ryo mu Giheburayo, bagakoranira hamwe mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Imana ngo izateza abanzi bayo urujijo maze bicane, kandi ngo amaherezo bazamenya ko ari Imana irimo kubibarwanya. Ibi rero ngo ni ibihugu by'ibihangange bizasubiranamo maze birwane bikoresha izi ntwaro kirimbuzi twatangiye dusobanura mu buryo burambuye, maze nyuma ikizakurikiraho nta kindi nuko ibiri ku isi byose bizarimbuka, ariko ngo abana b'iyo Mana basanzwe bayikorera bo bazarokoka maze bahabwa amahirwe yo gutura kuri iyi si izaba yahinduwe nshya n'uwo bizeye bakemera ko agenga ubuzima bwabo bwa minsi yose babaye kuri ya si twavuze yarangijwe n'ibisasu.